Kaptu kat Nipor hadian baka Voice of the People's Party kala pa ekshiti bekam yoba Avner Medan Pariat kurtong ke parti hak election MLA arja arpulai na Shillong East constituency baru dekat ke state executive ke parti hak arpo teri uya yong arja arpusau halor konong rembo la kentok persya ialah ke parti nak berpen pau jing somon syakawai pat ke parti ling bagi rensan social media uba Avner ulapa ekawai kshiti ke bola thok syagi dekat ke parti ban pentep bola no ya ke parti Hakani ke siti ulaang, pakam day kerai ke boleh sim kerke, nrai dah ke berpensiong nia jeliu. Ulaang boleh esok bat ke VPP lem ke jinget, baka yeng nak ke benta ke jing temu ke babha, haringkat ke jing don kam ke por. Henry kat banang yat ki por ulaang, bola nang du jing kerman halor ki jing betha bat jing trai kam ke parti. Kejing kedat ke parti syaka pang ke jing song shit niam lani ke religious fanaticism haka ketien Norway kala pen khuslai la ong uba Avner ubala kedawi la dia baude na ke balang Presbyterian bat syam la he la san ban syak pengop hakikam song shit niam ula ong baki Kular ban kentiu ki bala ai Mynsiem ban Īasoh syaka parti la Bujli no da Kiwei kimat bat penpau ba la syak syu ban kersan da ke jing tip lam ka babha Nak berpenpau bagi non-kersan ki kentu ban sengap syua jar-jar bat sakran andala job ya ke election MDC ulaong. Baka long persya ya ke nong rim jong bat kwa ban le arsam bat kumta usngo baka bha ban mi hakapor baka parti ke Kiwei hakapor baka lahyar. Ula pentep baya mentah sipor jengai na ke san hima kabala long Pariat bat runar haduk kata-kata bat mauhi kumunong kran balat lut sawan paipat hakapor ka badai. Dak berpenpau bu Īasoh syaka nugu ke seng san hima ulaong ke jing sengap jar jong halor ki jing yalang ke parti kala long tikena bat sawan paipat syaka jing temu lem Kiwei pat ki benta ban kentiu lingba ke jing traikam ban penbha ya ke lang sa lang haringkat kini ke jing tho uba Avner Pariat ula pentip baya kini ke jing tho la tho ha ke khatn riu tarik uya yong arja arpusau henry ban penthut ke jing yalap election ke parti kumta ula ai hadian ke election MP Lok Sabha arja arpusau Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya